Nakabenta ki Khubor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini long ki Khubor bamta kasni sangut ki MLA ki balari sanno ki kanthop yu ba renek ton lingdo thongkar mau kerwan ba PT saukmi maulai ba lambor malngyang nongkrem ba merwal bonds im nongpo ba uba shitlang pali sutanga saipung ki Leit ban pyniasoh ba drungsen don sha utnum utendai ka seng United Democratic Party ya kini ki sangut lapyang sobha de president ke UDP ba met ba lingdo haringkar ka jingdon lang ki nong yalam ba kanthom ya uba pol lingdo ba TW Khan bat kiwe Hendrai na kalyang uba PT saukmi omsham lala ban wan shaka jingelang na marbadon bakhat haying na lor kanela piang snobharu ya uba arbor h darnay ubalong UMDC ka JHADC na kaseng NPP ubalawan pyniasoh no bat ka UDP kinong yalam ka UDP kila pediang sobha ye ki sangut ki MLA ki balawan pyniasoh syakane kaseng riulum hadin ba kila ino kam kum kinong mi khmat ka yeng darbar thawan ka jilla constituency of the state. But when you along ka round ka ba Leit nakalian jogi ko party bangin perbenai ya keketen jogi candidate hak constituency ko pair jogi state jogi barok away kadang round kebasau ada seng apa nak kundi kebala. Hak round kebanin kong nilai yola dia keban berbena Leit pemuarnu ki kandidat nak Leit po arti di konsumsi. Hak round kebaa nilai berbena arnu ki konsumsi, bat arnu ki kertong. But hakabalai sin nilalaman pemena way. Minta kasi ngadapat di dokumen ko kraw. Ban sin bilang banta. Ban pemena officially. Ia ki kandidat na kini konsumsi haram. Hadirin mengadapan dia. Ia ki MLA Jom kini sampli konsumsi kasutnga sangpung maulai penongkren konsumsi mau kerbuat ban nombor ni sokmen ba kini romba tiba degi evene jom kini konsumsi kilawan ya kapan pyniasoh ban mengayola ban yang kurang beki mental siapa parti UDP ban akan kekelemahan sasisian nak bensim di dokumen ban yang hande nak bentar ke state election committee jom ke parti UDP jom ke state ban penbenar ia ke jinglong kertong kandidat jom iba proses di sokme na maulai konstitusi ibadah nak tuk jom kandidat ini ibadah sitlang pele nak sutuna saipung konstitusi ibalai ini ibadah lampor malnya nak nongkrem konstitusi ibasau ini ibadah rejon tongkar nak mau buat konstruksi. Baru besan, bahawa merah bonds ini nak nombor konstruksi. Nak kepat lagi semua bagi semua bahagian. Lain no iba proses di sokme, nama kadang kejinja konstruksi. Iba hai jongi, kenu kejin kelan no. Imla mandonan ni, ndai lawan lain kesiti yang ba i gloy ya kawan join no sa kapati